जोजलपा नापा सकल नियम पास पिंटा जाजुले लस्कु सिनातन थई जाजो जना जी सांत्रा साके हाजिर जुवे न थई जाजो मिस हो जिन्छको नेवा मिजो ख थौ नेपाल सम्बर जिन्छस हो पिन्या बचला गाका द्वादशी अष्टको 2082 साल जेठ महिने 10 गते शनिबार थौनी जाजुले बौद्ध ऋषि महाप्रज्ञ जन्मनी लस्ता वेक सम्बन्धी बचा हो मसिका हो जलवायु परिवर्तन भएको छुटेको बारे न कोनी उजी थयवेगो जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवस नापा ठोकुनु चिठी कथा बौद्ध धर्मय महाप्रज्ञ नाम मसिउमा पिछै बारे पटे हाकला मसिका कोनी जिसना जीवन फिनाटे में पिछुपी ये कोंकना तर पिछुए जुसा बच्चा फरक स्वभाव में बहुत पिछो महाप्रज्ञ बारे जिसना अभ्यास कम मसियो नुगो ये चोपी कुल नारायण श्रेष्ठ मा हरिमाय श्रेष्ठ कोख नेपाल सम्बत डोच हो निछि अस्टिको नेपाल सम्बत 1021 साल है भूम मचेना प्रेम काजी श्रेष्ठ ख हिन्दू कुले भूम जुसा बुद्ध धर्म अध्ययन ना वेक नापा महायानी बौद्ध परम्परा कथा पिछु जुल लिपोना वेक थेरबार पिछु परम्परा कथा पिछु महाप्रज्ञ जुल वेकन ग्रस्त जीवने इले नानी काजी यम पिपरान नाम नेवा भाषा चोसो सोयात ल वेकै रुचि थियो उले प्याख्ने प्याखम जिगना प मूर्ति देगु ज्यान लाजो लिपो वेकन नेपाल सम्म डोसी व पी अस्टिगो 1040 साले लामा पिछु ज्या चौले वेकन नाप मेपी न्याम नेवा लामा पिछु नाप वेकै तन दिसमा पिटना छोट जीवने उत्तराठे ठग उसाए हुने ना ठेरबा जीव टोटा बौद्ध ऋषि ज्या बौद्ध धर्म प्रचार ना निजना बिजेत ठुक्टा ल्यामे बैसे धर्मालिटी धर्माचार्य कलकत्ता पिक्या त बुद्ध धर्म व नेपाल भाषा नाङ्गो पत्रिका कप्टा चुएको नापा बुद्ध धर्म सम्बन्धी ठिटी सफो पिटना बिजेत ठटे भारतीय निर्वासित ज्या न बुद्ध धर्म व नेपाल भाषा प्रचार ना दिपि पिचुपि मध्ये वेक न छमख वेक हो पिछ अमृतान न पिछ ओबले थपिछ ठासा ख ढेका ललित बिस्तर बोरी चरे सफो पिटना बिजेर हिन्दू ज्यान बुद्ध धर्म पिछु जुग हो बुद्ध मूर्ति डेगो डोप्ने पिछ अमृतानन्द नपा वेक न भोजपुरी जिले 16 कुना बिला ठोजल महाप्रज्ञ पन्टे बारे छटवाज ख महाप्रज्ञ पिछु सचिव निपिको जन्मनी लुमका वेक हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिशा जुना नेवा समाज लोकं भाव मेमध्ये छपो चालन फया मट जगसित यमा जातियो गे बोले मिन निन्दो थोमी औले यक्वे चले जुगमे ख थोमी जुमी वसपल पिछु महाप्रज्ञ ख थोमी ठिटी कलाकार तेसा हालाटो गस्तासा उही गइ बिन्द बहादुर कान्छा बुद्ध वज्राचार्य तारा देवो मेमे पिसा थोय नापाङ मिखना थोय मे हाकितेन नेना दिसना मे जोमी पिछु महाप्रज्ञ गायिका तारा देवी तर संगीत सुयोग जी बालक ठिक म फुले शिक्षा शिवस चोया दिस चालन फया मट जगसित यमा जाति उगे चालन मत जगसित यमा जाति गुगे यमा जाति गुगे झालन फेवया मत जगसित यमा जाति गुगे यमा जाति गुगे झिंचता लक्षण गो नरगुण तना चोला झिंचता लक्षण गो नरगुण तना चोला थो गुण माने थया थो गुण माने थया मत जगसित यमा जाति गुगे यमा जाति गुगे यमा जाति गुगे अति कन बाना लागो ज्ञान रत्न तना चोला अति कन बाना लागो ज्ञान रत्न तना चोला माला
अति कना बाना लागो बाला साही सीमत बाला साही सीमत मता जकसित यो मा छाती गुगे यो मा छाती गुगे यो मा छाती गुगे झाला न फेवया मत जकसित यो मा छाती गुगे यो मा छाती गुगे झाले ते गुचुकु दुसा झाती ना केने फैको झाले ते गुचुकु दुसा झाती ना केने फैको ज्ञान रूपी चुकु मत ज्ञान रूपी चुकु मत मता जकसित यो मा छाती गुगे यो मा छाती गुगे यो मा छाती गुगे बुद्धया दासना धालन्यव सातुपी बुद्धया दासना धालन्यव सातुपी इंद्रियाण्या पाछालो इंद्रियाण्या पाछालो मनसेंका बेला यो मा छाती गुगे यो मा छाती गुगे यो मा छाती गुगे झाला न फेवया मता जकसित यो मा छाती गुगे यो मा छाती गुगे यो मा छाती गुगे वंग ज्याजले चिसी कट्न चाहिँ स्टिकर छ्याया दिपे चिठी दियोप्नुको चाहिँ किपा छ्याया दिपनि नाम पनि डगले नामा राम पिकुम्पाका सुदेश लाकार रवि जोशी कान्छापाई कोजु रमेश कपाली मुनिन्द्र बज्राचार्य किरण खर्गे खर्गे गीता मुना जोशी रवि जोशी रेजिना जोशी हो रत्नमाया खोलुख अले वंग ज्याजो शेयर ना दिपे यकुए दुजुल सचिव नियमा मयको दुले वेक नाम नाचुनि मखट वंग ज्याजो लाइक ना दिपे जमा चाहिँ सचिव स्विमरु अले फेसबुक युट्युब एसया दिपे मुक याबले पिडो व निसा व चिनसो म दुजुल अचिकमे सकिता यको सुबाडो आ ठोटुङका छपो मदन कृष्ण श्रेष्ठ न्यायपेशसँग ट्याचो मिन्ने मि बोल ठोटो वावल फे होला आज मोहनी ढों होला खिचा होला देशेडको जन्त होला आज मोहनी जन्मट कुए होला निर्वाचन उए होला शान्तिता ना फुङ तले उली उली टे होला ठुली ठुली टे होला उके जिम खुए होला न्य मोइको लुए होला जिमाई कास आलमखै पाली निसे ट होला वावल फे होला आज मोहनी ताहा होला स्वयं यहाँ बिल्ली होला वाया यहाँ देशेडको चिट होला न आज मोहनी वावल फे होला आज मोहनी ढों वाला खिचा वाला देशे डको जन्तु वाला आज मोहने वाला प्रजातन्त्र नकलीको ढोंगी वाला जनता त डुक बिपी मन्त्र सपी मन्त्री वाला बोक्सी सपी मन्त्री वाला भारदार लुच्चा जुल सरकार हे भ्रष्ट जुल ठिके जुया गरीबे मंगसे पखा बोला वाला फे वाला आज मोहनी कछुवा वाला चिटुवा वाला देशे डको भटुवा वाला आज मोहने ढों वाला खिचा वाला देशे डको जन्तु वाला न आज मोहने तो पंचायत काली मेखा उबले जनता त पंचायत व्यवस्था खाना उकुस मुकुस जाचुङ इले चया बेबे जु मेखा ठोमे उबले या देशे व्यवस्था खचुया रो बसाबा ठिकेको मन्त्री देशन नैको घोसे बेबे आदि खण्डो तो उबले मिन सा ठौने इया त न उले लोने ओ इले ठन्चोपि जनता त देशे व्यवस्था मन्त्री टेको चाल खाना टप्या वठे ठौकने न नेपालले अठे जाचुङ सक्सन सुगे जुल अन्यना निस ठौया समसामयिक मिचुया लेचना तम नगेन्द्र हारा अले हालातम नासा दियोटा बोम नासा दियो जपला मदन कृष्ण श्रेष्ठ वावला फेवला आजु मवनी वावला फेवला आजु मवनी धोवला खिचावला देशे तको जन्तुला आज मवनी
वावला फेवला आजु मवनी धोवला खिचावला देशे तको जन्तुवला आजु मवनी जन्म त क्वेवला निर्वाचन वेवला जन्म त क्वेवला निर्वाचन वेवला शान्ति धादा फुङ्गा तले उल्ली उल्ली धेवला तुल्ली तुल्ली धेवला उकी जिमी क्वेवला यम वे गुलवेवला जिमा कैसा आलाम कै पालिनी से तवला वावला फेवला आजु मवनी ताहावला स्वया या दिल्ली वला भया या देशे दक्कु कितावला आजु मवनी वावला फेवला आजु मवनी धोवला खिचावला देशे दक्कु जन्तुवला आजु मवनी वल्ला वल्ला प्रजातंत्र नकली गुधुंगी वल्ला 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 प्रजातंत्र नकली गुधुंगी वल्ला जनता यात दुःख बीपी मंत्र सापी मंत्री वल्ला बक्षी सापी मंत्री वल्ला भारदार लुच्चा जुला सरकार हे भ्रष्ट जुला ठीके जुया गरीब या मंग से भूखे बोला वावला फेवला आजु मवनी कछुआ वला चित्तुआ वला देशे तको भत्तुआ वला आजु मवनी वावला फेवला आजु मवनी धोवला खिचावला देशे तको जन्तुवला आजु मवनी हो आजु मवनी ज्याजुले कमेन्ट बनेको पाओ डक्लै नापाङ कमेन्ट चाहिँ नि काजीरत्न महर्जन जुन जुजल्पा शान्तराजु लेख्छन् युनिश्रेष्ठ जुन जुजल्पा रेजिना जोशी जुन नमस्ते सुमन तुलाटर जुन जुजल्पा शान्तराजु शरद कसाजु जोजल्पा भिसुत हरिकृष्ण बिन्दुकार जोजल्पा राजेन्द्र विश्रेष्ठ जुन जोजल्पा शान्तराजु ढोका चोइदी थेटो श्यामलाल महर्जन जुन शान्तराज जुजल्पा छिगो स नेपाल पासे ख बाख यफएम कला अटिक भाला मड्डिक न्याप हेमा ढका कामना याना ढका वक्ल चोइद ल अजु कामना ना दिगले छिटा युकेको सुवाद ठटे रेटला महर्जन जुन डाइ भिडियो है चोइदियो के भिडियो जुङ ढका चाहिँ वक्ल चोइदियो ओखनि यो चाहिँ जाजुले भिडियो जिमा था भिडियो जुवाउ खला तो जि काचा काचा चाहिँ भिडियो जुवाउ खसाना चाहिँ जिउले पोस्ट न जुल चार हासा ओखनो चाहिँ मोट शिव च्याउ जात न हाना तो चाहिँ पोस्ट या टिएका चाहिँ हाना मोट स्नात्नी ढका काचा काचा चाहिँ भिडियो का जुआ चोथा जिमाउ भिडियो का पोस्ट न ख अन ठकेट चाहिँ वेकल चोइदिल ठटे अमृत न साके जुन चाहिँ मोट वना अलमल जुल जि डाइएटर घात न वेकल कमेन्ट ल रमेश साके जुन छ मोट डुगु जुसा भिडियो जिगो मोट बोले भिडियो जुलका मोबाइल कार गा चोइदिल ठटे रिटा महर्जन जो मोटो नठन टस्के दुख बिलर का चोइदी थे रमेश कपले मोटो वे वहाँ चश्मा लोमन जी का चोइदी थे तो सुदेश लाकार जो मोटो जगह सिना किडियो जुवाउ थे जो शान्तरा जाइनर का चोइद ल ठोकने चाहिँ सापे मोटो शिव च्याकी सिगु च्याकु जुले चाहिँ सापे मनोटे त चाहिँ टेन्सन जाछ न दुख जाछ न जाइना नेम आफ्नो डल समस्या जुल इन्भेटर मन जास्या मजी ल ए जाछ न अके ठन्ठा चाहिँ थ मोटियो कमेन्ट व जाछ न चाहिँ समसामी के जो ठटिया मेरो चाहिँ कमेन्ट
प्रमोद अमात्य वेकला भिरुराम दाई विशेष प्रसारण यनि मन ढुरका छु ल वेकला भिरुराम दाई यो मे चाहिँ नि चाहिँ इच्छा न ल प्रमोद अमात्य जो छिगोइ नापे छ नापा भिरुराम यो चाहिँ नि विशेष चाहिँ याजन यवेत न ख आना तन गुना इलेस क चाहिँ यवे बिजायन आइट भिरुराम दाई यो चाहिँ सब दार्शनिक मिनि नादिस राग मिनुगले बुलहुन वेका छटपटे जुइमटे बिन्ती मनो भयव अशान्ति लिटमुटी लिका भव निमटे पापि मनो सुकुटे चोसा दुखे जगना माया ममता टोटी मनो चोटले निनुसा बुद्ध लुमंका शान्ति सुख चुनसेकी मनो रठ्या लियो खचा उठ्ने जन्मलिस्या वही मरण मनो मृत्यु मयसा छन्न सक्ने वनिमा उठा शरण मनो टुक्न चाहिँ दार्जिलिङ मिजुल तो दार्जिलिङ मिजु आटमपट्टि दुर्गालाल श्रेष्ठ जुल लेट आटम काञ्च बुद्ध बुद्धराजले अहिले हालाटम भिरकु राम श्रेष्ठ तो मे प्रमोद अमाटी जिउ नाम याचने हागा चने न्यानादिस छटपट जी मते बिन्ती मनु राग मीनु गले गुनुने का भए वो अशांति लितु मतुली का भए वो अशांति लितु मतुली का भनी मते भाग्य मनु राग मीनु गले गुनुने का राग मीनु गले गुनुने का चोसा दुख हे जकना सुख थी चोसा दुख हे जकना माया ममता तोति मनु माया ममता तोति मनु सोतले नीनु सा भूतलु मंका सोतले नीनु सा भूतलु मंका शांति सुख चोने से कि मनु शांति सुख चोने से कि मनु राग मीनु गले राग मीनु गले गुनुने का
रथ यालु घचाउते रथ यालु घचाउते जन्मली से मरण मनु जन्मली से मरण मनु मृत्युमय छनुला सकले मृत्युमय छनुला सकले होने मावे थे शरण मनु होने मावे थे शरण मनु रागनी गले गुनुका रागनी गले गुनुका छटपट जी मते दिन की मनु रागनी गले गुनुका भए वो अशांति लिटु मतुलिका भए वो अशांति लिटु मतुलिका भनी मते भाप्यु मनु रागनी गले गुनुका रागनी गले गुनुका मेरो कमेन्ट पनि मदनमान राज भण्डार जो तारेमान ठाउँ नेपाल सम्मत 1145 बछला गाय पञ्चमी सनगुनी शनिबार खुने सक्षता जोजलपा पिसुत ठाउँले निसक्स्या सुता लामा सुभा सकल प्राणी जयजीमा नमस्कार। आज 2082 ज्येष्ठ 3 गते शनिबार ज्येष्ठ कृष्ण पञ्चमीको दिनमा सबैजनालाई सुखी र निरोगीको शुभकामना। श्री शनि देवले सबैको रक्षा गरून्। नमो बुद्धाय भवतु सब मङ्गलका वेक्लन सोइदिस सत्यराज वज्राचार्य जुन दाजु ठाउँला कौला नाप्न नाप्न छ पिनको न्यायपिससँग ये पिस्टोंग नेवा मिजो नेनाचुना नापन ठोग नेवा मिजो फेसबुक पाखे पासपिन सक्ता जोजल परगा वेक्ला चुइतला उखन युजाज पचन नापन तने पोस्ट जुले वेक्ला इलेनियन खण्ड गाचन चुइजु जुला तते ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुन जोजल पा शान्तराजो सराठे डकले नापन जाजो नेवा मिजो ल्या 110 लाई छपिन युकेको सुबा जाजो नेवा मिजो 110 जना कोचाको पुंग जना कमेन्ट याक चले नेपाल भाषा साहित्य नाजाम शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशिया सचिव खुक जन्मनी लुमका वेकैटा हार्दिक श्रद्धाञ्जली देशना सुरु ज्याजुले ठोगो खुब मिटो मध्ये जिता नापाङ लस्कुस मेवन नरेन्द्र प्यासी चले ठोगो बाला व तस्क बाला बोलियो मे तस्क बाला तल अट्ला हिन्दी मे लसे प्याहिला टाउपट्टि पवित्र कसाय सले ठोग मिन न्याय पुसे चोतल उखे ठुकै खंकनीको चले झिगो स्वास्थ्य नपा स्वापोडिको युरिक एसिड बारे छपनिको प्रचितन जानकारी मूलक डो स्वाज मापा मेगु सन्तरबार हाक्न नापलारका जने ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जु चैदिउ ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जु ठाउँ जाजुले नतने युरिक एसिड ल मखला जलवायु परिवर्तन बारे छटवा चाहिँ के न्यवे ज्ञान तुइदो मते कृष्ण भक्त बोर्ड जाजो बानार गाटै दिथेछ राजवीर डंगल जो मड्डीका झ्याकावनी फेमा ठो ज्याजा गुज्रुप्रति हार्दिक आभार टका चुइदिया वक्ला ठुना चुइदियो विश्व सर्वहारा वर्ग महान गुरु कार्ल मार्क्स विचार रहे चेतना मूलक अन्तर्राष्ट्रिय मे चोमी युजर पोर्टल सोग मे बोल ओट जाग ए भोका नांगा जाग संस्कारका दुखिख ठोम्य मानव जाति तै अधिकारका उल्लंघना हालात ख छिसा हाका दिता इना दूरका चाहिँ राजवीर डंगल जो चुइदियो ल उखुनियो चाहिँ ज्याजले वक्ला ठो युजर पोर्टल सोयाटपटि जन्मी छपु बारे चाहिँ सोयादियो तर वो मी बोल मरुले वेक्ला ठाउँ चाहिँ थन जो कमेन्ट बक्स चुया दिजुला वो मी जे सर्च नेबला टोक्टन ल्या होला ओठ जाग ए भोका नांगा जाग संसारका दुखी सुन्दर संसारको न्यायको लागि गति भाग्ने छैन परम्पराको सांगोले र टोक्टन चुया तर थोमी चाहिँ यहाँ चोमी साट युजर पोर्टल खलम खला मुस्लला ठो चाहिँ नेपाली चुया त हो अनुवाद नाटक हो ल निनाडी छ फोएमे जाग के भोगा नंगा जाग संसार का दुखी
जाग ए भोकनङ्गा जाग संसारका दुखी सुन्दर संसार न्यायका लागि गर्छी भाग्ने छैन परम्पराको साङ्लोले जाग ए श्रमिक हो नयाँ जन्म पृथ्वी उठ्नेछ संसार हाम्रो हुनेछ यो अन्तिम युद्ध हो आफ्नो ठाउँमा डटौँ मानिस अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ यो अन्तिम युद्ध हो आफ्नो ठाउँमा डटौँ मानिस अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ उठ जाग ए भोकनङ्गा जाग संसारका दुखी अदालतबाट शासित हुन चाहनौ तिनको कृपालाई खुल्चँदै बरु सबै भई सल्लाह गरौँ झुटाबाट आफ्नो धन खोज्न शोषणबाट मुक्त हुन आफ्नो कर्तव्य आफैले निर्णय गरी पुरा गर्न यो अन्तिम युद्ध हो आफ्नो ठाउँमा डटौँ मानिस अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ यो अन्तिम युद्ध हो आफ्नो ठाउँमा डटौँ मानिस अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ उठ जाग ए भोकनङ्गा जाग संसारका दुखी मासुले तर ती हत्याराहरू कुनै बिहान नष्ट हुनेछन् र उज्यालो रहिरहनेछ यो अन्तिम युद्ध हो आफ्नो ठाउँमा डटौँ मानिस अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ यो अन्तिम युद्ध हो आफ्नो ठाउँमा डटौँ मानिस अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ उठ जाग ए भोकनङ्गा जाग संसारका दुखी कमेंट बोने सर्वगे रत्न तुलार जे कमेंट ठुक्न व्याचौं तो नुगई का ठुप्न शैद का मसल मे पासा मध्यान रत्न कसा मरे निलन यजग पिठंग मे ख पासा मध्यान नेपाल समर 1145 बछला टो पञ्चमी शुक्रबार खन मरु ह हपा गोठिया पिटना छ सोइको पहले मेचकले न मध्यान रत्न सुप मि दुटा पासा हपा गोठिया फुलाम नाय न ख नेवा बलि उर मेचकले न छको मिन दुठ्या ठौकने अन्टे बया पासे न्याफ ज्ञानमाला भजन मे अन्नपूर्ण ज्ञानमाला भजन खल अस्ने हाला चंगडो ठोक ज्ञानमाले मे छु भो थन नेथना चना ढगावेकला निपु मे बोल च्याडी रु छपो सत्य वहे ख सी माने छन अले मेगो अमूल्य ठो जीवन मयागडो गोन
मदमा पासिटा दुनुनु ह्या श्रद्धेय स्वामी प देशा चुनाका सर्वज्ञ रत्न तुलादर जो वकै जानकारी न प श्रद्धाञ्जलि देशातल तते नारद बज्राचार्य जो मध्यान रत्न भीम पासा सुकापटी पोप्ने बास लामरका चुइतल आनन्द मोहन रञ्जित जो नेवा मिज 210 न्यानाडी सकल नियम भाजु मेजपिन्टा पिन्तुना देशा चुना रवि जोशी जो योग पुरुष सत्यमोहन जोशी प्रति श्रद्धाञ्जलि रत्नमाया खोलु जो न हनिबम साहित्यकार सत्यमोहन जोशीटा हार्दिक श्रद्धाञ्जलि देशा चुनार का चोइदि थिएतो रत्नमाया जोशी जो सत्यमोहन जोशीटा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि लगा चोइदि गुडु ओम पीके श्रेष्ठ जो छियो निरन्तर प्रयास हेर्दा पिन्तन लगा चोइदि थिए जयप्रकाश साकी जो जोजल्पा शान्तराज दाइ उठो न्यायपुको ज्याजो लासा चुना न्यायपुको न्याना जितला शान्तराज दाइ उठो ज्याजो निनले टापको चुना नेपालले चुनाव उठे जन सुवारका चाहिँ जयप्रकाश साकी जो चाहिँ चोइदिल वेका ठौँले चाहिँ लासा चुना चुमले वेकला चाहिँ अन्य चुना ठो ज्याजो न्याना न्यायपुका चुना का चोइदि जुलला तते मानिक साकी जो तारेमान जोजल्पा दाजो ठौँ छ जिगो इच्छा पोङका बिजेता मुरी मुरी सुवा दिसा चुना छारासा अनुप जल्लो सले बुद्ध भजन गुबले वैरेगा न्यानाचुनु शिक्षा चाहिँ हाका दिउले यको सुबारका वेक्न छोइदिउला थौटा कमेन्ट कोचल मिछ पनि ने तो मे चाहिँ शिक्षा प हाक जनु फ्लम मे ख सुएको मन जुलरे छन् त हाकन लुमुन्टे वल छंगो ख्वा वयाबि छ याखन सपना श्रीयस इन्द्र व्यञ्जन कार्यालय अले नील लटन साके रे नील साके रचना ख न्यानादिस अपोष्ट योपटी थो तस्क बेबे जाचौ पटी बेबे जिरको मेख
नियमी पासपि सिकबसा सान्त्रा साके पाके निस हो जिन्छको निवा मिज निना चुना दिगुडो वङ जाजले नेपाल भाषा ये आई नाङ फेसबुक हो छको सिकाटे बो चुसु बुन्तेना ठो जाजले ओगो नेपाल भाषा ये आइले प्यावेको ठिठी विषय चुसु बनावे चुनौजुल ठौ बुन्तेनु चुसु जलवायु परिवर्तन या वगे कारण छुटेको विषय ख जिसा ठंकने ट्याग या वापी किन वाओ महो वावलन गुल्जको वाओ सुहे ज्ञान पुष्ट गुल्जको टान हो नाप सोन्ति सिरल के गान्या जुइमगा आला चिकोको त हे मन त गान ट्याग या तुलजको मखो नाप जुसा बुन्ड्या नवयाइको छ आकाश कोन खाटमा हाना भया होइको खपिन जकुडो थटे बुन्ड्या साली जा डेजा हावेगन निन्द इकोच त उली मोल तर आ कोन खाना भया मोयंगल डेजना अपासका हावो मन त ठो डक्को जलवायु परिवर्तन जुगे कारण खडेउ चिसा ठुइका ठो डक्को छुज्या जुलटेको ठ बचा हाको चुसी छौच चुया टौडो न्यना दिस अप्रिल 25 तारिख न नेपाल भाषा ये आई नांगो फेसबुक पेज प्याया सँग चुसु भन्छना ठुके नेसटु जलवायु परिवर्तन कारण सुख ठुके लिस ठुक्न च्याटौडो जलवायु परिवर्तन कारण पृथ्वी या वायुमण्डल सँग हरित गृह ग्यास वा अंग्रेजी भाषामा ट्याबले ग्रीन हाउस ग्यास मात्र बढे ज्याख प्राकृतिक रूपमा अथवा निसट न्यन झिगो वायुमण्डल अथवा आकाश हरित गृह ग्यास दु प्राकृतिक हरित गृह ग्यास ताबले वायुमण्डल सँग लय बाफ ढुको आदि ख नियम पासपि ठो चिसा हरित गृह ग्यास ताबले ठो छु वाउसँग ग्यास खला टाके नम्बटी वेपो तर अठि मुखु जासन वायुमण्डल सँग लय बाफ ढु कुयाटा हरित गृह ग्यास ताउ जासन ठो जिसन छटवा छ डठी थेउ ल आठ्या लिपा हान चाहिँ चोमी ठुट्न च्याटौडो ओके वायुमण्डल नाप्न छु मात्रा कार्बन डाइअक्साइड मिथेन थजाको हरित गृह ग्यास दु तो हरित गृह ग्यास निने वेको निवाई क्वाजै त पना जिगो पृथ्वीटा माउ किसिम क्वाकाटै यदि हरित गृह ग्यास मरुक जुसा पृथ्वीलाई निने वेको क्वाउ चीज वा ताप बहनी प्याउने अले जिगो पृथ्वी चाने यक्कुया ख्वाउँछ चनि मेक्न ट्याउ खस ठौकने किसान देशमा प्लास्टिक हाउस देका चिकुलाना ठ्याक्वाका खेटिना चंग चिसा खना चुना आकाशे चंग हरित गृह ग्यास ठिक प्लास्टिक आवरण जाया आठे याना पृथ्वीलाई वेको क्वाजै त पना पृथ्वीटा माको क्वाकाटै तर हलिमे कारखाना वा उद्योग त यक्को दयावल से वो उद्योग देश यक्को कुप्या या वायुमण्डल माउसे अपो हरित गृह ग्यास मुंगल थटिया हरित गृह ग्यास आवरण नापस्या यक्को ख्वाटल थटे हरित गृह ग्यास आवरण ख्वाटिया शुद्ध निवाय बिनुका नाप गुली ताप प्यावना चंग ख उली प्यावनि भट ठुके परिणाम स्वरूप जिगो पृथ्वी नेर निय सुया अपो क्वाट तटे पृथ्वी अपवाह कारण मनुटेस यक्को डेको उद्योग सवारी साट्नु पशुपालन खेती पाखे प्याउ कुओ विभिन्न ग्यास त मुनाहे खर्का विश्व वैज्ञानिक तेसँग त्याजंगो ठोकने मुख्य रूपमा कुएचंगो खु ग्यास उत्सर्जन वा निष्कासन या हरित गृह ग्यास वायुमण्डल अपो जम्म जुगोटका टागडो वो खु ग्यास त कुएचुया थे ख कार्बन डाइअक्साइड मिथन नाइट्रस अक्साइड हाइड्रोपोरोफोक कार्बन परफ्यूरो कार्बन व सल्फर हेक्साफ्युराइड ओके पृथ्वी अपवाहवे कारण वायुमण्डल हरित गृह ग्यास अपजुने ख वा जलवायु परिवर्तन जाववे कारण वायुमण्डल हरित गृह ग्यास आवरण ख्वाट्यावले ख जलवायु परिवर्तन प्रमुख परिणाम पृथ्वीले तापक्रम वृद्धि ख वैज्ञानिक मापले वा मोइगो व सुक्खा जुइगुन जलवायु परिवर्तन परिणाम खटाउरो ठटे गुब्ले गुले यक्को वाइगुन जलवायु परिवर्तन परिणाम खर्का ठाउरो ठोचुसु थने कोचाका ल ठोचुसु नेपाल भाषा ये आई नांगो फेसबुक साबारे न ल चुसु गटसाल छु थामा ल छ चुयाडी साजियो थन जिता ठौकने वाफे उयो चाहिँ कारण हिला वले गुली गुली चाहिँ छिसा चाहिँ गुलखे चाहिँ शब्द त न चाहिँ मुसिया वन ल नापा चाहिँ नि फुल ससिवा ओडा गाटा चलन दो फुल वावल गाटा दो ससिवा वे आचन गाटा चलन दो तर ठौकने ससिवा यो न चाहिँ अबास मुसि गर फुल वा आचन थाउ न अबा चलन मरे ल छारा सा फुल वाव वे मुखे ल ससिवा न वो वे मुखे ल ओके थोमी चाहिँ द लुमस वो नि ठन्टा थोमी हाक न फुल ससिवा छवा तीजको वारे छवा सहय मोयको ओठे मचंको योगो भाव चिन्तावा थोमी चाहिँ आटमा दुर्गालाल श्रेष्ठ संगीत आटमा न्यू बज्राचार्य का मी हाला टपे पुसो सिंगे डोले मी ना थामुक्त फुल
बाला इंद्रिया की बाला बाला झुका तो बाला इंद्रिया की बाला लाया खगो हना हना जोवा के बे सगवा Nyanjila fulfuru wa usasiwa ime. Chispa nyanjila nisawa chinsaga nyawa mezo. Jado nyanjila yeko subati satna napa wongo jado le like comment ko share na time sasta subana biatna. Monsoon suru moduni sa pre monsoon suru ro thusina apo wa wa yeko bhaisubani blukle lakha salkha durgatna pakhe suruchit juida nyawa bitai na chuna disna thonta prostota ji santras sakita bede biasna thonta ba lipa hana napla.